Nala kailangan bumiyahi pang marayureng residente ining coastal barangays bang makatanggap mong serbisyong medikal. Kay batneng nilapit ning Kapitolyo ing health mission at aliwa pang saup king balena ning makabebe. Tuklo king migit 700 residente ning barangay San Esteban ing tinanggap libreng medical consultation, panulo, kapit ng kabanabias, hygiene kits at aliwa pang serbisyong pangkabulasan king programang penimunanda ni Governor Lilian Nanay Pineda, Vice Governor Dennis Delta Pineda, inyang Biyernes, July 3. Kayag na naniti, at yun naman king 15 pasyente ing nipailalam king minor surgery, king floating clinic para king pamananggal darem bukol o cyst. Tinanggap na ng mareting panulo kay bat na ning operasyon. Kawani king medical mission, ni turnover yan naman ning Kapitolyong adwang bangka para king barangay na ning Consuelo at San Esteban. Kapag nasa naniting apabilis ing transportasyon dareng residente. Samantala, at yun naman king 1,315 benepisyaryo iba't king barangay Dalayap ing tinanggap kapit ng Kabanabias lalam ning rice program ng Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. May kisan metong king programa, din na board member Dr. Kay Nagit, Executive Assistant for Angelina Blanco, PSWDO Head Fe Manarang, PHO Head Dr. Dax Tidula, at Makabebe Vice Mayor Vince Flores, amenatad serbisyo kareng residente. Ako po, Patricia Mamangon para kay News Force Pampanga, Balitang Tutuking Balen, Susuyo.